سندھ یونائٹڈ پارٹی کی طرف سے مختلف پریس کلبس میں ہو رہی ہے. آج کراچی میں ہو رہی ہے, 2 اور 3 تاریخ کو حیدرآباد میں ہوگی اور پھر آگے چلے گی. لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ یہ جو تاریخ ہے, یہ تاریخ ہے, اصل میں بات یہ ہے کہ ہماری سندھ کی زمینوں کو بیچنے, نیلام کرنے اور تباہ کرنے کی جو سازش بیریا ٹاؤن سے شروع کی گئی, آج پورے سندھ میں کارروائی ہے. یہ آج یہ صرف میں اکیلی کراچی میں نہیں ہے, کراچی کی زمین مہنگی ہے اس وجہ سے زیادہ کی گئی, لیکن اور بھی جگہوں پہ, حیدرآباد میں بھی ہوئی ہے, نواب شاہ میں بھی ہوئی ہے, سانگڑ میں بھی ہوئی ہے, سکھر میں بھی ہے. اس طریقے سے پوری سندھ کی زمینوں کی لوٹ کھسوٹ ہو رہی ہے. ہم سندھ یونائٹڈ پارٹی اور ہم ایکشن کمیٹی, سندھ ایکشن کمیٹی, ہم کوشش کر رہے ہیں کہ سندھ کی بچی ہوئی زمینوں کو باقی بچائیں. خدا کرے جو بھی بچیں, لیکن یہ لوٹ مار جو لوٹ کھسوٹ انہوں نے جو چالو کی ہے اس کو ختم, سرکاری لیول پہ, پرائیویٹ لیول پہ بھی لوگوں کی زمینیں لی جا رہی ہیں, اور سرکاری سطح پہ بھی یہ لوٹ کھسوٹ بیریا ٹاؤن کی طرح سے ایسے ہو رہی ہے. ہم کہہ رہے ہیں بھائی اگر بورڈ آف ریونیو سے لے کے پیسے لے کے آپ خریدیں پھر آپ بلڈر بن جائیں, لیکن یہ تو نہیں ہے. لوگوں کے گاؤں میں مسمار کریں, تباہ کریں, اور پھر ان کی آبادیاں تباہ کریں, اور پھر آپ کہیں کہ ہم ترقی کرتے ہیں. بھائی ترقی, پیپلز پارٹی کو قطعی طور پہ یہ حق نہیں حاصل نہیں ہے کہ لوگوں کے حقوقوں پہ یہ ڈالا. سپریم کورٹ نے حد بندی کی تھی, اس کے باوجود یہ لوٹ مار کھسوٹ کر رہے ہیں, اور اس کو ختم ہونا چاہیے. اور سندھ میں یہ جو آئندہ والی الیکشن ہے, آپ سن لیں مجھے, آئندہ والی الیکشن کا بنیادی نعرہ ہوگا کہ سندھ میں کی زمینوں کو کیسے بچایا جائے. اور یہی ہے انشاءاللہ 10 اکتوبر سے ہم تحریک شروع کر رہے ہیں پورے سندھ میں. 10 اکتوبر سے ہم پوری لے کے آگے سکھر ڈویژن پوری کر رہے ہیں, اور یہ پوری سندھ میں یہ اس کو, سندھ کے باقی علاقوں کے, صرف کراچی کے نہیں, دوسرے علاقوں کے لوگوں کو بھی پتہ چلنا چاہیے کہ آپ کی زمینیں کتنی ہیں, کتنی کھا گئی ہیں, کتنی بچی ہیں, کیا کس طریقے سے بچائی جا سکتی. تو اس کے لیے ہماری تحریک شروع ہوگی 10 اکتوبر سے انشاءاللہ. تب تک یہ پریس کلبس کے اور یہ جو پروگرام ہے یہ کر رہے ہیں, لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ سندھ کی زمینوں کو ہمیں بچانا ہے, سندھ کی زمینوں کو بھی بچانا ہے, سندھ کی آبادی کو بھی بچانا ہے. ڈیموگرافی چلائیں, ڈیموگرافی مانا ہکڑی جی ہندوستان میں کشمیری بھی کن تو بابا ڈیموگرافی چینج نہ کرو. بابا کشمیری مسلمان ہوجن, ہندو جے کے بیٹھا ہوجن, انہوں نے ڈیموگرافی چینج نہ کرو. ہینئر ہی سندھ میں ڈیموگرافی چینج پیا کن, ہینئر जेका अफगानिस्तान जी आबादी आहे उन्हनि खे इनकरेज पिया कनि त उहे अचनि हिते लॾे अचनि, ऐं हिते डेमोग्राफी चेंज कनि. असां डेमोग्राफी चेंज करण जे ख़िलाफ़ु आहियूं, इंशाअल्लाह ताला मदाना. बेरिया टाउन वारो मामिलो बि हले पियो, सिंध जे वसीलनि ते जेको आहे वफ़ाक़ी जारी आहे, त कोस्टल ज़ोन जेको आहे वफ़ाक़ी सरकार क़ाइमु करण जो फ़ैसिलो कयो आहे. इहो कोस्टल जेको बेल्ट आहे या सिंध जी मिल्कियत आहे, हिकु ॿियो वफ़ाक़ कोस्टल बेल्ट हुजे, पर इहो कोस्टल बेल्ट खे लुटमार जे अंदाज़ सां जंहिं नमूने सां कराची, ठट्टो ऐं बदीन खे लुटीनि पिया, इहा कोस्टल बेल्ट जे नाले में वधीक नुक़सानु कंदो. हिन मां फ़ाइदो घटि, हिन खां नुक़सानु घणो आहे. सिंध दुश्मन मनसूबनि में जेको आहे त सिंध एक्शन कमेटी गॾु कमु करे पई, पर हिन वक़्तु सिंध यूनाइटेड पार्टीअ सां नज़र अचे पई, ॿी पार्टी उहा बि आहिनि, उहे बि आहिनि, पर हीअं जो असांजी पार्टीअ कयो आहे, असां हिन पार्टीअ खे बि डिस्करेज त कोन कंदासीं, इहो ई कमु कंदासीं. शाह साहिब तव्हांजी तहरीक बि जारी आहे, जेतिरो बेरिया टाउन पारां साॻी तरीक़े सां वालार बिल्डोज़र हलाया आहिनि, पोइ ईअं त न आहे तव्हांजी हिकमत अमली एतिरी बहितर न आहे जंहिंजे करे अञा ताईं उहो सिलसिलो जेको आहे. असां हथियार बंदि कोन आहियूं, असीं पुलिस कोन आहियूं, असीं आर्मी कोन आहियूं, इहा ॻाल्हि यादि रखणु घुरिजे. ऐं न लुटेरा कोन आहियूं असीं. असांजो कमु आहे एहतिजाज करणु ऐं माण्हुनि में रहनुमाई करणु.
उहा असीं करियूं पिया। सन में वाक़ियो पेश आयो आहे साईं कबरूं खोटे जेको आहे उन्हनि जो असांखे उन ते निहायत अफ़सोस आहे। 14 कलाक 16 कलाकनि खां पोइ तव्हांजो मौक़ुफ़ साम्हूं आयो ऐं अॼु जेको एहतिजाज आहे हिन में इहा एजेंडा शामिल हुजणु घुरिजे हा। यादि रखणु घुरिजे असांखे इन ते अफ़सोस आहे ऐं निहायत जेको इहो ॼाणी वणी हरकतूं इहे करायूं पियूं वञनि त जीअं हिन तहरीक खे रोकिजे। साईं अॼु की सन में जेका हड़ताल थी आहे उन में बाक़ाइदा तकरीरूं थियूं आहिनि तव्हांजो नालो खणी चयो वियो आहे केरु ॿाहिरियां माण्हू आया हूंदा उन्हनि खे असीं कुझु नथा चई सघूं। ॿाहिरियां माण्हू अची हड़तालूं कनि या उते तकरीरूं कनि त उते भले चवनि। अॻूणो वॾी महिरबानी साईं, वॾी महिरबानी। महिरबानी दोस्त।